Пірре ынмасан, ынмас жав. Мускав облачынчи пір колхоза житсе келесі, Сетнер Осиповичшын чер тамагах пульчы. Хавыртрах киле каясчы, шул жүресе жидет. Тата мен жирать выл. Ним шукран нимердені бекшеш пулса тухреку командировка. Пір колхозын комплексы лайықрақ пулдар, теприн ябықрақ. Татах лайықіне шырама булать. Кувыл хужалық ыйдаве, хужалық эше. Анжақ урых ыйду каныш памасха хал, председателе. Самолет ташандан бахынде вешсех барма черет кетседырать. Алықсыне хупны вентиляции эшлемест. Шавынба шалда кабыр салонлы тамық бек туйынать. Мәскін пассажирзем. Самырдара хизене пушшех шеллес келет. Візем лыча тара юкне, кебізем еп-ебе, тытса пырасы жеш жылны. Шинзем пинжагызене хывны, галстугызене салтны, кам кенекебе, кам хашатпа хыйне шилгыларса баргыштарать. Сетнер Осипович күрши, танлавран кукшалана бышланы шамрыкшин, тюземлескер бульчы вара. Кебине ярханах яны, галстукне кесхине перзечикне де невидимый фронт ятлы кенегене кашса кайсах булать. Яденченех ынланчы хавыл, разведчиксем еш пионзем шинчен шырныскер булас. Председатель унбек кенегезене буламасть, тересебе каласан унын булама бұғытта жүк. Камын пуша бұғыт нумай, кам эшреде ытлашы тарламасть, шавзем балли кыларашы пулмалла ун еші кенегезене. Булатшыр, эпин мәнбеде болсан бұғыт иртермеллешке. Акхал самолет вешсеғы барма ирік параса кетседірать. Мен да вас буламасан. Хойвал сельская новь журнала ытларах камаллать, килевалли ширинза илне пулсасында аэропортра тадах туянчы. Кундахавна валли мен де болсан шынни е усылли тубадын-тубадынах. Анчак шак шырықра буласы дегілмест. Кушлыхада киле манзақы варны. Хал журналесем де худ херхенсе е ытларах материал чигестесе вәде шрифтсембе бюджетленеші, худ луппаба була. Күрші кукши шине шына бешсе бұрсаларчы. Бұл кайшықса кайсақ булать, она да сисмест. Анчах кергешіна хаяр, шадырақ шырца илет. Тересей, шапла бұзаду хреде. Шамрышын аллыбе пүшне шылса илчі, шынана хузаячы. Шына вешсе жүрере де мача жіне бұрсаларчы. Ларать, пидехте кысык, епле үкмест. Ларна да ларать, урисембе ябырда тарза илет. Мінле шағын затырать был. Шилім бұри уринче, е эне сумалли аппарадын небек әмгіч бұр. Кысыклы, пиде кысыклы. Шут шанталықра шакнашкал пілмен ябала пидехте нумай, пидехте. Вақыт болсан, шпионзем шинчен буличен, шав кысыклы ябалазем шинчен буламалла. Пурши унбекінеге. Булат те булат күрши. Самолетра хойсырбышне никамда шук дейін. Хойне ширтнышына напахас шықыт. Тепре чухне калашма юрадаган күрші шакланат те, он палкавыбе пуш ырадаган булат. Янгылдадат те чангылдадат. Тепре чухне хывда калашу бышарадын чілгезір маршке. Ах, самолетче де, хавыртырақ вешсе хабарин чығыт, мэншін ахалех крашын шундармалла. Халық салон тулды, пір бұжы бұрында жүк, палланы бұлін чығыт, пір вижі жыл каярақ бешеттінде, кашны худенчех темиже палланы жынна кураттын. Паян никамда жүк. Шубашкар үсет. ГСП велеші, трактор заводне давашы, иккішіде пәдім союзри стройка, шавынпа халық пуры шарденде келет. Шамрықсем ытлара келеші. Бәсембе, ав, пір самолет тулсаларны. Ун күрші ішта каячы. Шырық, тері сетнер, ондан хашлатса вірзеячы. Фу, міншін тыдашы біре. Унын күрші илтместе темелі. Вентиляцияде ішлемест, фу, вәрі мұншари бек. Шамрыкшин княгине чаргуши жіне хуче, Сетнер Осиповича тимлен пақса илсе хуравларе. Тюзес булать. Ундан егілдерек кулсаячы де хушса хуче, кетме білмелле. Кетме білмелле? Үйтре Сетнер Осипович. Мене кетме білмелле. Шамрыкшин каллех булама бігенче. Кулышла. Мэншін вара ун күрши, унба ачаба калашны пек калашать.
Тересибе илсен, уначи пулмаллыскершеш хой. Вот шамрыксем, тюзес пулать, кетме білмелле. Кусымах сазардық она пызык пілдерішлебек туйынче. Кетме білмелле, от сана кыштақ лапландарат бек кусымах. Хавын немен думада майышук пулзан, тюзес пулать, терес. Ослы халги шамрыксем, ослы. Сетнер Осипович вара сельская новь журнала ушкаласа пахмада пратре. Самолетра шорехеде чакрыбек. Ан ширимдватта тинех тапранче. Сахалахмар вешне Сетнер Осипович. Анчах кашнинчех косыкланати был. Аллы жинналарны шакнашкал йывыр машина еплеш шардень хапачи. Тетрелле е омыр шандалықра вешсе хабарни косык. Чүре-чүре неменде курынмасть, шүлелле хабардыне ошражеш туядын. Паян шандалы лайық, уяр, тавралла, янгах курынать, паян немен теленмели де шук. Тинех вентиляцияде эшлеме тапратре, хал шымылынақ сывласа ямада булать. Мен каламалы пур, самолет был ырлах кына. Сельская новь журнала пықсадухма әлгірейместен шубашкара анмада тыдынать. Кашнинчех аш тураме кеместенебек, шул жүреве тәрдерен булны ун. Мускавран пуша албақ таврынман, немен туваймасан да үйлім кирле пулма булдараган пәрбіршін бабаллашны. Пужа алба тенерен, тыван министерствора, сельхозтехникра, колхоз нушине пілеген шинземех ларашы. Магырман ачана камчачы барать. Пәр вагон комбикорм, тебір иквиші вагон удобрені тупса таврна сиделайық. Кужеші, ослатынлы шинсембе калашны мене дырать, е ытты колхозсем епле эшленіне курзадаврнадын, шыхалде малашны мәнді васы пиргиде шуғышладын. Куш улчырев сурматы манскершеш пульчы. Каштақ усы пульчыха, шакна ширеплетре был, иге турда хушине, иге лаша күлейместен. Пуговкин ырлары хата Ленин ячіпе хизипленеген колхозри комплекса эшлеме эшлет был, пусарны сывлышпа тислік кыларса сирпедеген тупыда эшлет. Анчах тислік упрамалы шыдық тулсагайны, тислік шиве ширмана юғать. Калашкалары де Сетнер Осипович ширми мускав юхан шивне духадикен, мускав юхан шиве адыла юқса керет, шак комплекс ялды чи кахал херарма аса илтерет. Шүп-шапне аран-аран шылгаласа пыштарзахуны да тұқсатықма хавали шитмен. Абат парасиде шыхалде бегех, тислік транспортеры де шавах, тулік шыхалде тислікне тюрех, трактор прицепешіне тиеші де тюрех хирек упалама гайсатыгашы. Азат тезен меслечі, анчах лайық тәрісленне меслет. Мускавы шыбехенчі колхозра, тислікне фермы шыбехенче ылтын бегех упрашы. Тислік шибе юхать, тулса гайса юхать, мускав юхан шыбне гаять, шыхальсен запасра икеміш чабалшук, пурриде ялдах типселарны. Хойне усыллы тупаймаре Сетнер Осипович. Омсанмаллы пурри пурхавысен, техника шиделекле, пурынмаллы пилі хутлы више шур тусаларны. Удобрені кілечісемде пынка-пынках. Кераги туны чухнех, удобренізне керешепе осса илмелле сапашы, тырри булать, міншінян булдар. Председательде шене шул чарышне теттесембе кабырлатныбек, орденсеме медальсем шақсатулдарны. Валлайыха, паны ябалыне машагасмар. Тада шавгун шабах председатель теменле ют шершившиннесене ешынны. Тересибе илзен, тислеге аллы метра сирбіттерзе яракан тубы мен тума кирле, юрать, килеген каякан шинзене телентередененде, кайран тислікне каллех траншейран кылармалла, кылармада жук, тиемелле хире кайсатыкмалла, мен усы шап тупыран. Шук, иге турда хушине, иге лажа күлмеші. Унын күржі хулын кенегене буласа ывынчы булас, чарынса илчеде чүречерентин керчі. Аялда шыр кын гывагах, хирсемде, вармансемде кын гываг. Шав пірбеклехе е пірбір юхан жив, е күлешеш ылмаштарад. Кажарыха, сапайлын ыйтры Сетнер Осипович, эсір мана пажыр кетме пілмелле терер, еп ынлансақ бідереймерім. Шул
Кичеменчені хатылас тесе, вăл кюршипе калашу пышарасшынче, çак шеш. Анчах кюрши чемсерскер пульче. Вăхата ирттерме пілмелле. Тюркессен таврчы был. Кунда немен анланмалла марриде çук, ундан каллех кенекине ушса пулама бигенче. Ват пуш. Хойне хой барса илче Сетнер Осипович. Буладырах хоянь ухмах кенекине, еспур шинна кәрхи шынапек сырынадын. Ундан хойде сельская новь журнала булама бигенче, анчах буланы пуша кемере. Мускава килсе кайны чухне выставка таврашынчи хына шурчызем шылачыш. Халхинче управление кірзе путевка илмеманна, шаргашма етемише талыклыха вырнашма чер тамагах вара. Мускаввал шыршив шыри пурде унда булса курасшын. Халыхеде хал укшаллы шул чиреме юрадать. Анчах Сетнер Осипович хой нужижен шула духманшке. Пăхмашы унда ес председатель полнине Хына шуртне пәрбір услам дума килнешин хавартырах вырнашать. Унын палланысем де бур укшаенчігде пынка-пынках. Шиделекле таранах хына шурчызем тузатулдарма патшалықын укшиденгіде шитмес пуледе. Шабах пәршіле шидеден тебір хына журтне вырынчук. Вара ирексірех күренме пышладын. Сана шын вырынне де хумашы икен. Элекрех Шубашкарда да ыты хуласенче де хресчен шурче дегенни пурчыхать. Хресчензене ыты халықран уйырма кирлех те мариден, шабах лардасшы мускавра ялхалыхе валли пәрбір хына шурче. Ядарлазах лардасшы. Элекрех пір вырысывыжы, я бы в честь колхозного крестьянства самый лучший памятник воздвиг, тезе ширныче. Палаге кирлемар, тарама. Хына шурче кирле. Пәжіға чамар, илтні хабыл, кунсеренех Мускава 2 миллион шин еннех килнене. Унчухлі шинна вырнаштармада ен, шавындва түсмеде, кетмеде білмелле. Ку шухыш онсыртран пырса жапныран Сетнер Осипович пугане шинче ежылдатара хилчеде хойян күршинетін керче. Вот эсремет шамырге, терезех каладиккен, түсмеде, кетмеде білмелле. Самолет Сетнер Осипович чарине ялана хускаца ярать. Ундалар ичен хоть пердалык шивырман булдыр пұрпірех телерзек аяймастын. Кашкине путлен шивраймары был. Шавла вокзалра хыт тенгелішінче шивыраядын бара. Сетнер Осипович Россельхозтехникари хоен такшанхи юлдашне курса калашасшынче, курманны такшанах. Пушкин урамневал таксипех пырзащитреде, ана херешех пызык кандурдан халық йыдын садуғать. Тухчарин, Виктор Иванович эшрен шахалық пек басказа тухса дармаст, ларать хавыл тартығырсы кетчен. Алық паденче чилайчен пықсадычы был, чи малданах келе херарымзем баскашы. Херарымзем. Вәсен шебіш аллизем рашайри пәдем техникана удобрение запаслы пайзене балежеші. Омзанмалы бурах вәсене. Эшрен туғаған шинзен юғеме чакре. Сетнер Осипович вәсене хириш хесінгелесегечі, анчах бахтер она тытса чарчы. Пропуск ышта. Кажар, эш вішленичен әлгіреймерім, анчах Виктор Иванович эшрех унбатне шынграбларда. Неменле Виктор Иванча да пәлместеп, эшвешленне кертместеп. Колхоз председателя алне сульчеде тухса утре. Ерге кирлех, ширип ергеде, ширип дисциплина да кирле. Ирден жүрен шалапаяда учреждение кертме юрамасть, пурнеде кертсен эшлемеде памашы. Анчах колхоз председательне чарма кирле мар, вал шулдалықра піррегілееді, Мускава килейместі, шавдери курашынчы Виктор Ивановича, күтсе шитни темен чухлех, шактистліге аллы метрдаранақ сирпедеген туба пиркиде калашасшынчы. Районда халі специализаципе концентрации шавешештірат, мен специализацийлемелле, мен концентрации тумалла, сананикамда нименде каламаст, каллех колхоз председателі сембе совхоз директоры зень пужабатмалла. Виктор Иванович па унгун пирги калашатында был санпа килешет, балда шакшене елана
Хапылласа хишынмасть, васкат бірдет. Бара она есір унберге мускавра піледер, вырынзенче ма, ухмахланма чармастыр десесен, ел кулатте шурумундан лапкать. Эш хасетнер, ши пулды епле лайық, десе хурать. Эшме ана мускаврада, Шубашкарда да шахалде де эшме булать. Мускававыл калашма килне. Каш пульченде, урамсем шап шудах, витринысем ялгышаще, машинысем шықырсашеш ирдеше, вон жарда ширемшер хутлы шуртсем шудалсалараще. Миллион жар жин бурынать мускавра, театрзене, кинона васкаще, чей жеше, телевизор бұғаще. Пір сетнер Осиповичеш хойне валли вырын тубаймасть. Ытлаши ағалшинақ тамар был, колхоз председателі, колхозы де чухынақ мар, банкыра 2 миллион деньги укша вырдадюн. Ывынныпе ура тупаны пешерет, чергуши сыппи аванса лаштырах кайны. Переход Виктор Иванович хваттерне каяс маржи деседе шухышларе. Чырмандараси, эшреде ывынать пуль телефоне, ав чангырдатсахларать, тень хынасем бурун, тень мышерепе кинона гаяще. Шапла шуғышлары де был такси тыцах быккывына виштерче. Иран ирех самолет Шубашкара бішмелле. Пір шуллыға мулгач тире чытны денешкел, пір кашлыға тенгел шинче де телергелесе иртере. Ирхи рейс вали билетсен булмарыш, иккеміш рейс валли дуянчы вара. Иккеміштік иккеміш, шабах, шак шырықра пуйыз шинче пынымар. Тюзес пулать, кетме білмелле. Вот эс шамбрк десе кала. Кетме кетечеде васкамалла хавун, шырылмекаларса патшалыға памалла, хал ытты шулкипек икшірге икшір аллы центнер духме. Шыр аллышы буладех, план тулдарма шидет. Кыжал шырылмин кашни центнері хақлы тада барлықлық парачке был, шидес шулда она каллех лартмақы вармалла, кашни шулах шырық пульме. Эш шуғышы тадақ шалалла турдадына. Бұл каллех специализациябе концентрация шинчен шуғышлать. Специализация ябық ябаладамар. Ав птице прома чи малтанах ергедеріште халі хулалав кесенже шымарда дадылмаст. Анчах шав промсем ытла хунаса кайреш. Скот пром, свинопром, хмель пром, овощи пром. Кашни совхозпа колхоза икшер бушлых дебет. Икшер кур республикара. Район сене шутласан. Мускавра ялхушалық министерствинче гына вун билік пин шин ішлетмен. Вун билік пин, калама хырушы, ышта бір затухрымыр капла. Пушлық нумайланса кайсан яланах ерге жүк. Ялхушалық министерстви пуршке районда управленисем пур, тилхепине бізем тыцапы маллайынде. Хал алды бұране хой еннелле дурдать. Пюрне хой енне жеш кугырлатте, ялхушалық министерствин тытмалауна, ага ыштавыл концентрации. Пәршем яри ашыбе амешы, пур ажисене де пірбек пығашы, пәршем яре темеше ашы амешы немен думада кирлімар, е шакнада ынланаган жухал. Сетнер Осипович шуғыш сенчен сәвірдестесе аялаладин керчі. Кугыр-магыр авгаланса юхакан сыржыве күрінчі. Сырлеш енче вырман шуна тем, кавактедем палказа тухса вырман жиін сарылны. Шак үгержіге курса, унын чари картах сикре. Шығал вырманы еплеші. Бұл хойын тыван ял вырманне кураспек тебір худ шірелледін керчі. Тедем хал тадақ да шырарақ тухны бек туйынче. Сүндереші булас, тезе жуғышлары. Чунебе келе васкары председатель. Сазардығақ хойын чыриде шунматыдынны бек туйынча она. Когыры хыпса пішере кайры. Шамгине падыр-падыр тардап садухре. Шығал вармане шунмаши, кушуғыш пыша сабылланса кірсаларны, кушуғыш ына шалдақ пылғандарса үгерне. Анчақ самолет пәр вырындақ тынын туйынать. Пәр вырындақ. Дима куккыжы келіне ятпа әшке жеке тума қадырленет. Візем лидыба икеші хулана кайса келчеш тулли сумкысембе таврынчеш. Алексей Петрович шак әшке жігерен қыдылас шүккіне туйса илченде. Каллех эшмелле, каллех шимелле. Немінле хуйхы суйхы шүкпек хывна саванашландытмалла шүтлемелле.
Кунбек пурныш ына йылықтара пушларе. Сәдел шинчи шуры худ әш шинчен азилдерет. Анчах халлеге пәр ергеде ширман хабыл. Пәр ергеде. Уяври бек ирттерне темише кун ына кахалландарсаячы. Ирсерен был паянларады бах тесе шуғышлать. Анчах пәри келет, тепри жидет, хынана чинет. Е кала жупах вғыдырсе гаять. Кешірак Дима хына верле бұштарать, каймазан жилленет, тада салтав тупса пырынма дахен, хына хуша чури. Димызем баденче пурунать был, евізем баденче, е апышы баденче абачиет, бізене чырмандарать. Юндарма ун ириклек шук, тада таван был таван, пәр юн, пәр кок. Хынара вырыс чалхипе литературине брендеген Тамара Васильевна учительница жумнелекре. Дима балида лартышхауна. Ан тунсықладыр дереш булас. Тамара лайхирача калашмада юргенмест. Хыназем бұрна жашы, тадақ тагам шидейменмен, каярах юлны. Дима пухыннысене анекдот каласа барать. Пір арым күршибатне яланах уттюкшын кашны имеш. Піррехінче убышки кровать айне бұғатте, онда вуны уттюк пұштарыннымен. Пухыннысем кулашы, шивче шуғышта шуқхада. Шабах, чәннезене кәтсе илме бұғыт иртермелешке, иртермелле. Алексей Петрович сырбышне йысны жіпе апы жіпыны. Үтізем йылдақ шамрык учительзем, хоть халех петсоведуш. Візем ішмесірех шавлы темінде білеші, халық йылызем жинжен калашашы. Вырысен йылы лайық, шалт пір думлам хвармазыр ішмелле, тере тақыжы. Лида кымылсырланчы булас. Эбір хамыр йылана да мансагайны, әлі хынанамар сыра ішме каядып дене, сыра жеш ішнелік. Эшкі саланас умен шул гургедезе шагынбек черкепе ерегіштерне. Лида чернене херетседартны кача пюрнене кыдардыры. Шаплаянне? Урик пүшне зулса илжі. Шапла. Алексей Петрович кун жинжен пірреміш худилдет. Темінлі әшіне әлік, шамрық пулны да біренне, хынана жүремен. Ах, шамрықсем темінде білеші. Тамара Васильевна да түзеймест. Епте илтні мұн жинжен. Йылы чаважында пулны бұлыға. Анчақ паян, хажатпа кенегесем булаза тулдарны хышын, е радио итледіні, телевизор бұғадыны, халықсен йылыземде пірбекленнене дуядын. Лайықи пуриншінде әмірсене юлдырчы, узалыне тепті басчы. Пахи шак шеш, пур халық тахал туз табан, шак туема жуғада смартчы. Алексей Петровичын шак шуқышсене калас келет. Анчақ, лара білмен ларибан сикне дыны шуп кішіне шыбыртлар да итле. Дима баледында бізен юлдашы сенде ачалы кебе яшлыхе хуйхы суйхыра иртмен, чухынлық мінне білмеші. Бізем ирикле шухы жедешевич, бізен бүшінче кибе елада упранать, шыннине де хойсемех шуғышлазағыларашы. Ав Тамара Васильевна ирикленех Белинскибе фейх тван гіршінчен калашать. Пызык писательзем историре әмірлігех юлашыде халық патшазене мар, чималдан хоен саважизене азанать. Шекспир, Пушкин, Лермонтов. Тебір писатель вара хоен кайык юррибе, хой пурынны чухнех маныша тухать. Кулышла кайык юррибе. Еплерех тандаштару тупса хурать. Тамара Васильевна пиде тынлы пушлы херикен. Классик сенчен кама юратать был. Пушкинай, Толстояй, Гоголей, хальхи писатель сенчен Проскурина кымыллать. Алексей Петрович уны шинчен илтмендеи пулма булдараймасть. Бондарев шинчен илтни. Илтне, Иван Бондарев шиші был, мінле Иван, Юрий Бондарев, тюрледет она Тамара Васильевна. Хужамачы тарама шинны лайық булдар. Еплеха Алексей Петрович хальхи литературына пілме булдарать. Проскурина буламан, Бондарева буламан, ундан был пюрнесене хутласа писательсене асынать. Распутин, Носов, Белов, Алексеев, Иванов, тада ыттысемде, тада ыттысемде. Саншын лекси булаща Алексей, итле тонла, онлан хальхи жамрыксене. Ыттысем денерен пирин Зосим другой хужаматла плановик пурчче. Пенсия тухре,
Кызы хужамады, кызык, эзир Алексей Петрович юлашке бұғатра мін буланы. Тамара Васильевна она шеллесе кулсаячы. Завод директоры план тулдарас шуғышпачеш бұрынат булас. Күлленке пірбек эшшінна остонраны хавшатать. План бирге терзе халадыр. Юлашке шулсенче еп кушма чулгашашеш буланы. Кушма чулгаша? Теленче Тамара Васильевна илтмен. Шүтледір эсир? Мен шүтлені. Пейде чаплы писатель. Эсирім мұқтаган проскуренран пәршитте үксе юлмаст. Тамара Васильевна шүтленіне тавчырса илче. Гоголь жинчен ыйтрырда эсир. Эп унын патшана ырлаган шуғышысене телентередер. Патшана да ырланы был. Пурнышрандырса юлны пушлықсене шелледі беп. Мен да васеден. Шеллені шынтав. Лиді вара димына чейен пыққаласа илет, пүшне сілце візем жіне пықма идать. Бұл кымылы. Алексей Петровичта пылғанса улшынса кайны күші шижет, хой пәрбәжім калашать. Тамара хитрейгер. Вар шаврага хулбышилле көгірі кашырылсадырать. Хурарахт симес күшінче остын баларать. Туды жерелчебек. Унбек тудана чуптумалайық. Лайықи лайыққа. Алексей хойтоны бұжепех шамрықсен юхымне лекнине сізет. Ку юхым илердюлескер икен, хав ышта эшленине деманадын, ашунда каллех шамрықлық туйме баранать, хускалать. Майы болсан, шулланыбе пухынны ыснатынна да кыларза ывытма хадер. Хадерде, шабах чаринде темінде предохранитель ларать, она шамрықлық шимежеде шундараймасть, кулышла. Шунтараймасть. Дарвин жинчен галас болсан, Тамара Васильевна пуклақрақ шевер пюрнене шеклереде хойын хитре симес күжебе Алексей Петрович атингерчі. Тарғашын Тамарочка, вон шав кіленчене парырға тавзире, итледіп Николай Васильевич вара патшана ырланы дедер. Міле Николай Васильевич, кажар, эзір Дарвин жинчен сымақ пұшланычы булас. Выл ерелче тудыне мұқырдыры. Куладыр эсир мандран. Хой чын-чынақ кулманныне энендермеді бірі. Тамара Васильевна бек нумай пелеген хербе калашма кысык. Эші ун чынласақ йывыр. Тебір жүхне кенеге буламада вақыт юлмаст. Алексей она энендержі булас. Тамара хойне каллех ослатында да шын-шын тітірі. Тюрленселарса ағалде кашыр кықырне кондарчы. Каллех Дарвин жинчен калашма бұшлары де Дима самах каланы білчі. Эшмеді бірі. Афанасий Иванович па аппышыде онасынашы, тулли үтле симес күшлі хербе калашнышын сабынашы булас. Міншін сабынашы весем. Ах, бұлтар бәтченшке ареме прақса кайны. Кундау калашымалық хердубынны кичем мархалына. Паллаштарнышын Дима балидына тав. Тамара Васильевна пәрішірім пидліксенче бұлі ослылынды калажат, чынлазақ унба Алексей Петровича кичем мар. Пурде кымылы, пурде телейлі, апла бұлсан Тамарышка телейжін сыбармари. Сире ялда келешеді, хулана каяс келмесі, сирин осырба. Шук тавыржы Тамара жиінчех, еп хулаш күленчеде ішлене. Ялда варентмеде кысықлы, ял ачизем ытларақ білесшін жунашы. Ашкынчы кедебесен сақалдарақ. Лайық енесене асырханы езір. Шапламари, епхам шымірлере жүралса үсіне. Хула жынны хабар ялда ішледер, народник бек. Хоть унбек бұлдар. Матур, пидехте матур езір, ырлары Алексей Петрович, дем янда матур бирен. Эрех чілхесене салцаяжы, седелі хушинже шалшав хушаланать, кашнех калашматырышать, кежех магнитофон ячыш. Темінлі эстрада кебби янраза кайсасынах Афанасий Иванович па апыжы седелі хушинжен тұғрыш. Тересібе унында кайма вғыт, анчах вал тапран маре. Пужа эрех пырза шапры, пір вәжімсір калашма юраган тамарына итлеме лайық, хойде шүттері, Никамада тегенмен анекдотсем каласа бачы. Алексей Петрович та Тамара Васильевна да ыттысем шинчен мансах ахылдатса күлчеш. Хоназем саланасшын Тамарына осатма кайры был. Томычкы, тере Алексей Петрович, эсир мана шавдері лайық каш парнелерір. Эп она әмірде манмас. Кусымақсене хер чындаса хучы екен.
Мәне зір таваржы бұлбыданса, эпіде шаққажа. Бізем алран алтытынса, пәрхушы сымақчын месір утрыш. Она хер келеткен ұшши шабад, яшлыға аса илдерзе пылхандарад. Сатшиен ем херлі уйық шықленет, бұл шири кепепегех темінлі асамлы вайба шубырласа чуна жибішні санран хопмаст. Туллырех үтлі тамары да уйық пек туйынад. Анчах, мен анчахе. Ах, уйық ют шудыба хевелі шудыбе бұрынад. Тьфу, каллех туйыммар остан хучаланад Алексей бушінче. Шав остан чарине урлав яны. Пужарбек, тере тамары. Хырап еп пужардан. Бұл шкул хватерінчех бұрына теккен. Шүрчі самаях кивескер, улды кітеслі, баррине піренесембе пураза бүлне. Варша бұғытынче мускавран эвакуации ергебегілні игішемне бұрына чуында. Аджисембе бұляны жух кірседе көрні, амы жапаны шырылмине илзі ғайсабаны. Еп шағында бұрынадып, тамары пүрнебе теттем чүречесене тіллесі кытартры. Кытартры де уйықта ансаларынан туйынчы. Әшке шикіре бізем икішіде пылханза ғайнатшы, темін жинчен де калашатчыш. Хал икіштырса юлсан, немен жинчен де калашмалы шуккебек, сымақ худаши пушансақ юлны. Алексей Петрович пәрхуша андрасадыжы. Сасардығақ Игорь аза келчі. Игорь, чари чиккінче вылтыра диккен. Чей эжеседір болсан, пылғаны бет амары сасы тыдынарақ туға чатрет, уйық шудибек чатрет. Бұғы жығал шүршір иртребул, Иран сирин уроксем сентябрін пірреміжі сириншін чаплығын уяв демеллейі. Шапла, шыпында барать тамары. Канар. Алексей она шубырласа шүріменчен лапкары тулли үтле чавзине чымырдаса пырынса утре. Сыл булыр. Тюркес пулнышын ан жиленер. Юри? Шырырға. Тубадыр житенчере Алексей пик ухмаға. Хойне хой вырсаудать был димызем батне. Ирхине каллех радио вратре она. Лавказем дырых чупса ядырсене яраседери. Ешік-ешігебе макарон илзе хурадыр. Бұл пысылмазырақ упранат пүлдедері макарон кавагарать, ан выжықланыр, патшалық пурнеде жидерет, ату шемірлене шубашкара илмек аякансем бұр. Эп энержеш мускавран таврындым, пір пуян колғысра болдым. Ташта да лару-тару лайық, никамда ешіге-ешігебе макарон кербет уянмаст. Алексей Петрович тюрех Сетнер Осиповича паллазы илчі. От еплерех оспарать был хойын колхозники сене. Уйраны хоша пәрі уды улым кетма бігенчі, тері был кыштақтықтасан. Правление азырға тарать, шаклансан, хушса тюлемелі укша йылдақ шынать. Вылі қырсем вышытырса юласран хырадыри, ан жикленер, кышалда тыры уды улым пәлдерхи чухлех паратпыр. Бригадирсене паян шулчы туртарма лажасем уйырсапама хушрымыр. Кайыр, туртарыр, анчах вырмана никамында шырбық пирус илзе каймалламар. Тебір худ астударадып, халхи шырықра килшурт пюленге ял буды жаржане, хывырда вудкывардан асырханыр, ачырсене де хыдарыр. Бары варласан юлать, вуд тухсан немінде юлмаст. Ындандыри? Ынландымыр, тейес келет Алексейін. Бұл хойынчи кирле туеме шунсағайдыне сисет, анчах мінле туемне де тавжыраймаст. Бары варласан юлать, кулышла. Кам шаратса кайдона, Дины, Игори, шаратны бұледе юлмада юлнышке, мен юлны, келленне чуны. Радист председателе кандарастесе булас пір шавра юры кердетерсе ячы. Хир-хир урлык ашрымыр, хир-хир урлык ашрымыр, сары тулы пусибе. Юрыш саси немен бехте уйрылсадымаст. Ялды художестве булдаруллық коллективе юрланыне магнитофон жине шырзайне буласта, хал ирсерен она янратарса, шахал халықне савындарашы. Юре бәштенсенех Сетнер Осиповичын саси илденче. Юлдашсем, ырымарда шабах усал калаштараган сем пітмеші. Яндараев хелеп этем картне лараймаст.
Тыры вырны чух эшнешін хушса тюлемелли укшана шухатры, хал паянта ирденбех лавка хураллать. Дояркысем пәрзекет маларах эше духна, бал эрех хуртне чүклесшен. Хелеп ытлада байла эшет, пирус байла турдать, ытлада байла кахаланать. Ыштанха унбек киленчіге парахма бая юлдар, хергенер ана юлдашсем, хергенер бая пәтне хелепе. Динамик тадах кырлаца илетте шене юры бышланать. Алексей репродуктора чарчы. Энергия эшкешіге хыщын пуш хессе ырадать, шымшак юлхавланать, вырын шинчен траста келмест. Бұл тебір аякшине шаврынса выртыры, апладык кашхине щитне иккен сетнер. Кашхине вара был Тамара Васильевнаба пуш сымақ шапса иртерчі, ажалланчы, шымылтайланчы, ызатма кайры. Директор дажавес санын ачаш туйымузем шумгуре депегех хватлын шытса адалана шейкен. Сетнер ав щитне щитменех колхоз силхепине шулсадыдны. Кундавыл пуриншінде яваплы, эжеген хелепшінде, тырбулшында, вылехи чарлехешінде. Мен галын, ял бушеде, халыхын ашыде вылах. Алексей Петровичын хуйхи-суйхи катана тарны пек туйынать. Хыт халлеге кунсерен пулаган хевешü тергежü жүк. Е тебір жүхне биші бұстыман сылдавжынах пышлы хуятлат те, хывна талаге бек йывыр айыпа кенешін бек рюса жүреден. Унбек шуйхашу тавлажу больницына шеш выртарать. Юратха халлихе нервисем аптразах каймашы. Хальвыл заводран катара, анчах кунсеренех аза келет. Хитреле цептерні завод хапхиде, шавлаган цехсемде, эрнере бірре шавлан ирдеген летучкада аза келет. Завод управленин пусма картлашкизем паденжен иртнечух, яланах кереген пирус сигарет шыржиде жүк кунда. Унда терле уйрымсенже ішлеген шамрыксем позырландарашы. Херсем, бізем ытларақ турдашы хал. Хайсем шат ыдаган шалаварземдығын саяны, пичі күші чахоткаба чирленешіннын небек ес апсары, ес сипсиміз. Хайсем хитретесі шуғышлашы булас бізем. Пәшшесене саргаланы, сигарет хесерне аллын чавсине тебір алдын ывыш тупане бедытны монгымылладада. Бізенжен нумай білеген шын тенчереде шук. Тамары бегех візем, міншін тамары бек. Тамары туртмаст. Сырланма да, анчах шамрық чух камын хитре булас келмест. Тенче уменче айыбакене бек хашласа сывлать был. Темскер эс юлашке бұғытыра херарым сембе херсене аса иле бұшларынха. Юрамас күнбек директор юлдаш аван маргунбек. Бұл тадақ тебір аякшіне шаврынче анчах каплада канлық шук. Ошынче хойне ятлары де шаплах пенсия кайны Зосим другой бұрынне пай пыштықнеларны Людмила Тимофеевна калле хаза келчі. Куші еплере хун, пылянчықта илердюлле, унашкаллызем пір аршынбақ пұрнаймашы деха шабақ аза келет вет, аза келет шав. Унын тутлы жуғышне Дима татре. Абат шимелле иккен, весем лидыба тақшынақ кедеші, ирексірек тұрза тумланма тивре. Абат шимешне энергибегех кухнера хадырлене. Энергия эшкешігірен немінде ерде юлман. Сүдеріне тап таза шивиттебе бітне, ұшсағуны жүречерен біреген шил, хитре чечекле тюле парыспек карындарны. Пурныш малаллах пырать, малаллах ишет. Шиес келмесен де шиес келмелі күнда. Ава сапсамыр селедка шу юқтарса бұрдать, ундах сухан касса дураны. Апыжы буласынде димызен эне жүк услам жүк илсе хуны. Халжеш ушланы буласта шушинче пәреге тумлам уйраны де бур. Тада шыржи, унбек халжеш ушланы шыва тақшанан бақшимен был. Хеп херлі помидорзем, пельмень, ожаланы аш шыржи шабат пүртіре. Седелішінче уба юни деген хеп херлі эрехларад. Бенгірсен эреге чыши был. Дима кухнена шап шуры кебепе лайық ягатны шылавардығын санчы. Аллап бибек сарлага тебілі галсук шихнықой. Мен галасы бур, паян бізен уявшке, сентябрін пірреміш шынгырав гуне, шкул умне мен бур ажасембе учительсем пухынашы. Лиды да тумланны, шүшне тураны,
Умне шакны кіске саппунне салца хурда халех шкула тухсауд. Вăл хальжеш апат хадерлене херарымран ажасене ширіп алпаты даган учительницы пулсадырать. Унуменче шкула жиземшеш мар, ашамышызем де ватанашы бульха. Ватанмазыр, шамрыкта шабах учительница. Сан мінле унда. Дима кушне чейен ялгыштарса, кукке жабатне бычы. Ыйдывне тюрех ымланча Алексей Петрович, вăл Тамара Васильевнана осатса яны бирге ыйдать. Анчах унын ытла да ирекле ыйдыве килешмере уна. Тинжеш ырлачы хавал Димана, хальвара сазардагах біренмен теттем жинбек туйынса кайры. Ослы жин ун бирги ыйдади. Сире иксреде біренюшулі пышланна ятпа саламладып тере был. Анчах унын шын-шынлығы Дима балидына да килешмере көрінат. Бізем пір-бірнече енде бұрттын пықса илсе сасыр күлжіш. Алланчыға Алексей Петрович, икешеде Тамара Васильевна шинчен, каласа параса кедеші, сал чілгіне. Ах, куселетке тутлы буласха. Алексей Петрович вышешінбек тудыне чаплатаржы де аллысене садырса илчі. Тамара терелиді пашырханса. Тамара Васильевна шавдері интереслі херарым, шавдері ослоскер, тавыржы Алексей. Хер, шиінчек түрдетрелиді, бара хойде херелсе кайры. Эбир унба институтра бірлебіренне де пір білімре бұрынна ынландармадыдынчы был, эбир унба халде туслы. Пиде лайық туступный әсір. Типпін рәхін тавыржы Алексей Петрович кулак кезеші лиді да шыпланчы, күн біргі ұйтма аван маррине Димада ынланчы булас. Абат себенет шиерға тері был. Бізем урық калашмазырақ ападалар жыш. Шыплық тада вырыматызыла чейден Сетнер Осиповичицегече. Бұл кетмен хынабек алықылып не тұтса пүрделледен керчі. Хуня масават сире абат тәлнех пулдар, сикседычы лиді. Уяв ячепе сире, тере Сетнер Осипович Дима балидына албарза, хой бара күшепе Алексей Петрович адин керчі. Шкула паян пыраймастып кашарыр. Геронтий пырадюнда тухса калашмада хадырленне, ырысымақ семех суйлана хам буласа тухрым. Хушмаллине хушрымыр, ытлашыне кылардымыр. Ондан баштах Алексей Петрович енне шавырнса албачы. Кетмен эп ескилессе. Цемен патиміршін тавдабуш-сана тавдабуш, он бірге кайранда калажы бір, но Дима хынала бире. Бұл кымылын кулсаячы. Дима херде эрех кіленчі патне алне тосрыжеш, она чарсалардыры. Кажа валлихы бар, шыхалде иререк, хелеп яндараевше жежет. Кашкине унда эбир Алексейбе ку кіленчізіне пушатма пулыжы бар. Ундан сымзыбе ныш туртыры, пельмень, шыржи урамадухны, лиді, пәрігеші баландарға. Хой иге виже кашық сыпри, сыпмари, шәних барсембе палханныскер, абат хушинчек херюллен калашма тапратры. Шул жүрес булать, унда лайхине де, пүтсіргіне де курадын, темен де курадын, шинзембе курса калашны хышын, хывын шулна жираса тукма шымылрақ. Сетнер Осипович хой терестіхне эненет, унын херюллихі де шак эненюрен шуралса тухныскер. Космонавсем тенче ушлахенче шуршар шул бешеші, пурынашы, абатшы еші, шывынашы, техника пирен әмірде юмахрибек адаланчы, анчах сыснана элек азатезем үстерне бекех үстеретпер. Малдан шабыр илмеллі, она иге уйық амышыбе усрамалла, ундан уйырмалла да самыртма хупмалла. Шапла бара, ну-ка, учительзем калырға, воны бұт турдаган сысна самырдас езен, Дима кулсаячы. От шапла, космоза бешетпер, наукыба техника юмахрибек адаланны, ялдавары эбир, тислик упрамалли тума пілмеспер. Самахыр пидехте вырынлы, абатшине чух асилмелескер жав. Дима каллех кулсаячы, тулек пельмен сивенсе гайры буль, шимян маныр Сетнер Осипович. Терес, Дима, терес, кажармана. Абатхыщын колхоз председателя хойен шефне хулран жаватреде урама илзе тухре. Сетнер Осипович унран тадах менде бусан хойбадасшын булас. Бешлемха абатхушшынчи калашыва пышлары был.
Эбир пирен шыржывра учёнысем нумайдесем мұқтанатпыр. Шапла вет? Хамыр бара тислік ошне бутна. Тислік пемелли тубы шуғышлазағыларны да, куртымеп сансысна фермине. Вот-вот. Валман аппендицит пекларать. Тавайкинчаларать сысна ферми, пиделайх вырындаларать. Тавайкинче жав, тислік шивне шабала юхтарас келмест. Терес, килеш рунба Алексей Петрович, вырыне пиделайх. Кундаак, пір траншеи чавадан аяларах тада тепре. Малдан хи траншейына тислік шиве юхмалли аласемлардадан вал тюрех иккемішне юхсадуғать. Алексей Петрович хулы илсех тузан шинче ерлеме тапратры. Тисліге кунда юлать, шиве хиріші барма. Тулек малдан теплен жуышламалла. Фермера мише сысна пулнине траншейесене мінле бижебе тумаллине. Вот кушухыш, сазарды келеші Сетнер Осипович, тислік пемелли тубасырах пурынма булать. Консерень тыры кілечесене кірсе дұхмахынықны Сетнер Осипович, йылана гене был. Туртма хынықны жын бегех, віземсірі пурнаймас темеллейі, колхозтырри булли пурныш барометрі. Келет пушы булсан начар, тулли булсан пурынма булать, туз сембе калашмада лайық, утма хынықны кәскерех урине тап-тап илсе бұсса удать был. Учёнысем нумай, институтчысем жиделікле, проект организациисем хунаса кайреш, шучи де шук. Сетнер Осипович сылдым чишкебе сулахай алдубанне шаплаттарчы, басканы жүхне пір-бір хойне шыраса дупны шинпаны худа алдубанне жіне хурса пичет пусса баратшы был. Хал чишкебе шапны пичет пусны бегех туйынчы. Кенеге учёный есем шеш пирин Алексей. Кам мендерлі патранмасть, кашныех тем де білет, анжақ них жеде хой эшешін ответ ытмасть. Бізем хыщын кайса тересмар эштуза хуржеш, саншын есовхоз директорышын выкыбыртахадер. Учёный вара каллех аяк кадрса юлны, каллех диссертаций жирать, пызык укчата балдарать де студентсен пышысене патрадать. Ай-яй, тюсеймер Алексей Петрович, итледеп те сана, пәдем пурныша колхоз председателя семшеш тытсабыны бек туйынать. Ытысем эшсір жапкаланса жүреші. Эшсірде местеп? Ала башив едашы візем. Хойзене эшлені бек кыдартмақынықны, суда бамалла візене. Каларында Сетнер, чиккіне білмесінес. Пурнеде суда барсан, суд тумашында жидес жүк. Алексей Петрович кыштақ шилене бұшлары. Сетнер Осипович чыррегеме юратныне білет кавыл. Унбек тавла жура колхоз председателі ытларах тюресі мақсымбе шаплаттарса құрад. Учёный сем студент сене шеш пысашы дедені, візем пирін пұшлық сене пысашы. Пұшлық выл чималдан кама итлет, манайы, е ялшынныне, учёный бакала жатмалдан, візем сіннебе эбір 1 гектар шартмеғы варми бұлдымыр, шум көреге бұса илчав, эс жүресі құрға республика тұрық, хирсенче варман бек пишен үсселарны, онда да кунда хирсілі ежірет, овсюкте шына вырысла. Она підерме чар хурлық, шартмеғы варсан гына хавшатма булать, мише шул 1 гектар шартмезірі бұрынатпыр, юрать еп люппина кадып. Үті хушалықсем, Тештыры гектарне анчагар, шырлми гектарне анчагар, кыдарду шавынбек, вылық пүшне шулсерен үстер, кыдарду шавынбек, абачы шитмест, уншын бара майрагаба хюре шучы үссе бырать, шындерю туғышчагать, вылық шучы үсет. Эбір центр вырмаспыр, эбір гектар выратпыр, радио етле, телевизор ба хажат вула, ташта да шындерюре гектар, кыжал, пәлдерге шак вғыт паданлаштарзан 1 000 000 гектар ытларақ тыры вырны. Сетнер Осипович сассине дикторбек ужымлатса хулымлатры, эбир яланах шендерю жырамақынықны, юрать, вырны, кыжал шырық шул, тырри нажар, сағалдарақ тухать, вырма жымыл, ундан асын сывласаячы. Каламалыне каларе булас. Візем колхоз правление шумен иртреш. Шула машинызем шатмабегех хыдарсаларны. Сулағы енче тыры усрама темірбе бетонран тусаларны ворымда пызык шурцем курунашы. Председатель хой херюліхне чараймары.
Е ага учёныйсем бе специализациябе концентрации пирги шавшыклереш. Шак шавба сурых фермесене пӹдерчеш, эбир пинге тăғыршыр утмыл вишімі шулда куш ушрымыр. Хал хулара керек модыра икен, анчах сурых тирешук, пәлместе беп унды сирен модына, анчах унашкал керекпе ман атте эне види тасатма тухнă, уды улым туртарнă, бырмана кайны. Мана нарспи иге керекпе кача тухнă. Сан аннюнде иге бише керек пулнă. Хал хулара кереге спекулянсем, бізен арымызем тада суды илюре эшлегензем жеш тұхынашы. Вот сана специализации. Сетнер куланчы туре. Эпир керек тұхындарны совет шарепе шыржыва фашистсенжен сықлазақы бардымыр. Каппайчы Гитлер салдагезем шүгешін елбе шына-шына күтреш. Киносенче эсхуда курнайынде. Эс сетнер пәжік ябаласенчен пысық пәдемледі дывадын. Сурых усраган колхозсембе совхозсемде туришвет. Хиришлері Алексей Петрович. Пәлмес, хам кайса курман. Анчах ялінче пуш видесем туллыех шығырсалар ашы. Е чықсене, е сурықсене, е сысназене пӹдерне, е фермине теп яла кучарсығайны. Халі бір комплексембе ухмаха тухат пыршке. Комплекс бар, концентрации, абачы пулсасын, шав кибе видесенчех ашпыш туса илме пулать. Яндараев хелебейіп кормысыға ішлеме ярашынчы. Тен тедеп яланах эш пулсасын, тына кереде эшме бараке, каймас ері выл. Эсет малдан мана телевизорба кыдартны бек цех туза бар, бара каяп дед. Мінле цех. Онда оператор кнопкасыне пулса жешларать, тезе таварать хайхи. Вот ептерех пызат пырғалыға. Она халі шымыл эш бар, она шаргирлі мар, шархал колхоз председателі бе агронома жешкирлі, шагынбек пурныш патне бұрса тухрымыр лекшей. Ох-охай, тухрымыр шав, тухрымыр. Сана паян сетнер керхи шына шыртны булас. Тенче пәтсе келіне бекех узалгала жадыныз, Пүлжана Алексей Петрович. Характер бұсылжы булас лекшей. Мизантроба дуғаймарымда циник болса юлдым. Яштаков ак ман мая парзахураттиға бұл сазардығақ ағылдатса кулсаячы. Леш управление начальники кам бұлдырдады. Эшлеме біренмен чәлгерен турбаны вара. Эплеш әліхи тұқсагалашма юрадаган шинсем пәтсе бұрашы бұледеттім. Шук, шав пағылды чирін шылене шымардасем құрса қыварны екен, унранав шәне палкавышы Яштаков үссе жиденне. Бір-бір ингекс-ингексіксе 90, Пуговкин кама эненет, манай Яштакова. Сетнер Осипович маларах ирсе Алексей Петрович апилче. Председатель шабышма хадырленне авдана асилдерче. Кала хайес, кала, тархасланы бек итрі был. Великанов шарламаре. Яштаков пирен бахатри герой, бал район планет улдарасы жыншунать. Шулзерен патшалыға икшер планлық тыры суд, вылық хусене уды улымбада усрын, она план тулдарса булдырда, хой ырыяды илтер. Хайран сөт чакмадыдынсан кама айыплать, пире айыплать, каллех чарынзадыча председатель. Алексей Петрович түзеймері, кулсаячы. Циник маре сетнер. Юзанайми максималист, шавна азырхарымеп. Мен, Сетнер Осипович Великанова шыдарасладин герже. Кумен сымахе дада. Есте Пуговкин Яштаков пек ят хушса барасшыны, шиллензех кайрей был, епылағая берет, пілмейхен. Эс шаржывдарых унда-гунда шул жүрене май, хайулларақ шуғышлама біренден. Хайуллы шуғышланы аван ябалағада, шабах хайуллы шуғышлама шанчықта хүтліхте керлі. Шанчыге эс нумай пілнінче дейі бір хүтліхи. Сетнер Осиповичын паравоз тедемебек шыра күшқаржы ялтше шамғашыне сіксеқі баржы. Бұл сылдым чишкебе сулахай алдубанне пичет лартныбек шаплатаржы. Эх, лекшей, хрещен хүтліхне пілмесен ес, адя шамна кыдартма илзегілне де сана. Борымда сарлага шурталыкне иге пүшінчен де ұшса бірақны. Шурчы муска ураме айынчы туннел бегех туйынать. Урайне асфальт сарны. Шул игиене бех хымаран пүлме сарсақы бардны. Типе де таса. Сомсана тыры жыршы жабать. Тулы жыршы. Она алласа тасатны. Сетнер хойын
лайықланны кымылне пыдараймас дейінде. Ку хранилищерен елдах колхозниксене барыса баратпыр. Ан макырчыр, шырық шула анасынчыр. Колхоз председателін сасы варманды бек янырать. Тырын умайгунда, шидеть, пин донны ытла. Алексей Петрович сазардығақ ача чухнехине аса илчі. Візен кілечін пүлмесенче де тып туллы тырычы. Ашы кіледе кірсесінех тырра ывышла саварачы, шыршла забығачы. Ондан алдыне чавса таран чіксе ярачы де ывышлаза илне тырра кардишне тухсах тингеречі. Пәжік Алексей бара тыры жинче ебаланма кудын бұшын чигіленме юрадачы. Унран шығыр шыржы жапатте пәрчізен сулғынлығы шымжаға ұшылдарад. Варжын малдан ешуленчех амышы пірлавдырра колхозник деген тан колонны туянма банычы. Каярақпа, е налуг тюлеме сутные, е фронт валлибаны, пуш-пужах янразаларачы варжы бағыденче кілет. Эшкуне беш узырен тухаган тыры пірер е икшер михы шеш пулачы. Сетнер Осипович ына каллех темірбитне тебір варым шурт патне илсе кайры. Кунда да тулы икен. Бұл малданхи хранилишеребегех Сетнер Осипович тулла ывышлаза илсе содыргалары шыршласа бұхры, ачабек савынса каллех пүлмене хучы. Ку пирен ылтын, московская водорбиллек ятлы сорта илтни, илтмендейі. Пір тоннышын келе келсек, пилек тоннысынеші. Колхоз председателі савынныбек кулсаячы. Туғышлайы, кыжал хер хулчар центнер илдемір. О, тулли пүлмесем шинче шержі кетебе туйдывать. Тудас керсем ялт та ялт сиккелесе чарекледеші. Кусем сирен пәдем тыррашысе ярашы, тере Алексей Петрович. Шитчер куларах табырчы Сетнер Осипович. По крайней мер хулана дармашы, ундан кушнеке сейлчі. Анланчыға ына Алексей Петрович. Эс Сетнер колхозунда шын шитменбек калажан. Сан шынсем, шапла шыннысем бур. Анчах манада Ослада эшлехлі шынсем кирлі. Хелеп Яндараев пеккесене еп хулана хусах яны булытымда. Тебір хранилишінче сөлебе паржамен. Унда урба варлығы тулдарзалардны аллы бетілдері Сетнер Осипович. Тепринче ав вылықсене жидерме урбаба сөлі қадырлене. Ав евішкілесене құрадыны унда хамыра акма варлық усрат бар. Вот курдыны ман шанчықпа хүтлеге. Шарламасыны? Мен галас пуян бұрынадын Сетнер валына ыдаласа илчі. Лутрарах пүлле председатель он хул-хушине бұрнашыры. Анландым хрещен байы тыры кіледінче бұртмене. Анландыны. Хрещенмін элекренех пәдім халыға тарандараган бұлны. Анландын. Шулзады Сетнер Осипович. Тәрес анландын. Хрещен халыға тарандарать бұлзасын, езі де ана хисепле. Ку Сетнер ытлашы, хальяла ятса жүременне жеш. Эп тракторзембе удобренесем бірге каламастып, бәсембе біре тарандарны хал, он бірге мар, лекшей. Хрещене ытлара хисеплеме вақыт дедіп. Эп шәршінче оспа-бұшпа іштедіп бұлзасын, мана никамда е кулак, е консерватор десе ан күрендердер. Хамыр малашлық бірге пұшлықсем учены сенешеш ан итлетшір, пиринпеде канашлатшыр, е эптеріс маргала жадыби, Алексей Петрович шарламаре. Тен пәрбір урық вырында бұлсасын, мәнде бұлсан каласа да хурачы бұл. Анчақ күнда тулды білмесем де Сетнер худнекенен туйынчыш. Тюрех татсада калаймас, тен езі тересех те шуғышладын. Бұрныш бұл кыткыс ябала. Анчақ ұн хуравне Сетнер Осипович илтместе темелле. Бұл юндарнышын бек пүшне пөкнеде шередін керет. Эстемскер херюленме пушларын Сетнер, сымахне ширепрехен тосре Алексей Петрович, санкыштах дипломатине вренмелле. Вот мурилесші, шук, ку сымаха калас теменчі был. Пәлмен ябалазем жинжен калашма юрамас Алексей Петрович. Сан хаван әжегелі, она лайықта аван біл. Шынзенчен ан юл, візенчен малда бір. Бара эс телейлі де. Эшпе делейлі, ытты-хытты, вакте век шеш. Анчах эскунда хаван телею шинченше шуғышладын. Үтісен телейі,
Хаван паху камалла пулас тезесен, эсху пурнышна ыттысен пурнышы петандаштар. Хуйхына пәтшенде тюсейр терен сабаныжа икін пайламалайхырах. Шухыш сырлық шеш типшар ашшы. Санын тусу сетнер булсасын, эс унын хуйхи суйхинчен анбырын. Ав алла шидесі тада мише шулун, старик пек бадылса кайны. Шук, хаван әші хелюбе кына телей тубаймастын ес. Урига пуда, Афанасий Иванович та, едада эшке ерне Яндараев хелепте, пурде пылғандар чырзана. Ну, Дима хой телене тупны дейбір, е герой Анна, бізем күляндармеш. Анчақта хуйхи шукиун. Игорь сарымзыр білші Дина тұқса кайры, бұл шыватепне хайдырға тарама, икен санхавын әжікелі онзапыны эс телейліне білдермест. Эбир икен бір-бірін бұрнышепе тач-тачақ шихынны. Алексей Петрович шірелледін керші. Бұл сетнерін тусанланса пәтне шылаварне тада килге тұхынса жүлеген кеше пұшмакне азырғары. Урине сыран пұшмак тұхынмады манны? Темха Алексей эп ішпе хавшарын булас, е осран тайылады пи, е шак шырық мана ухмағығыларад. Бұл кулан жетуза кіске пүрнесіне лудыргары. Пирен атте типшар вун вишемыш уйхра келзен, шидес шул телейде булат детші. Эспеледен бұл, авал хичі вашсен шулдалықра вун виші уйх булны. Илтне. Тада шырық шулда да вун виші уйх деші бет. Таварчы Алексей Петрович, шырық шул еврлық сәмбе бұғыда тосыне білдереден де бұл. Халық епле Ослода кіске қаланы. Вун виші уйх. Мана иге эмербаны пулсасын, эпірне яштаков сенбекшін сенбе шабышса бұрынма халаллаттым. Тебір эмірне хам бұрынса иртерестені бек бұрынаттым. Анчах эмірі піррешешке. Сетнер Осипович вырымман хашлатсасы бұлары де сымахне малалладысыре. Лекшей, кашармана, темскер еп елдах йымжакланса кайрым. Хуйхи-суйхи сан манынынчен шырхутта бызык. Кунтак кулленхи тергешу шуйхажура, хывын хев шухышусене ушсабама шинда тубаймастын. План шинчен калашат барда, эшсене бұқытра біштесі шинчен чан жабат бар. Сана курдымда чун хевел шинчи хыр сухыребек ирілса анчы. Мәне стапычка башюледен, кулзаячы Алексей. Пырать, алне сульчы Сетнер Осипович. Командировкара урасене шайырса бідердім. Халяк манпада гаят барда абатшы ебір. Нарспиде баян сана аза илчі, шилленейім, кірзеде курмас дед. Шук-шук анхирешле, адя тапла тардымыр.